Dobar dan, danas je 30.3.2019. Nalazimo se u selu Kujavica kod domaćina Radeta Grujića. On će nam danas reći zašto smo danas ovde. Dobar dan, upravo vršimo pripremu zemljišta za sadnju praziluka i ovom prilikom hoću da kažem da smo uzeli preparat masku da bi izvršili zaštitu samoga praziluka od zemljišnih insekata, to jest od rovca, žičara prvenstveno i od lukove mušice i tripse. Sad ćemo razbaciti preparat masku, izvršiti zafreziranje maske, tako da ga unesemo u zemljište u sloj od 5 do 7 santima. Izvršit ćemo tretiranje zemljišta sa količinom 1 kg po jednom aru, to jest 100 kg po hektaru. Ovdje nije korištena maska u zaštiti u presetvenoj, tako da se nalaze, malo pre sam pokazao, nalaze se rupe u zemljištu i bar nekih 10%, a možda i 15% rasada je rovac upropastio ovdje. Plasteničke proizvodnje praziluka trenutno imamo negdje oko 20 ari. To je negdje oko 60.000 biljaka koje se nalaze pod zatvorenim prostorom. I u tom zatvorenom prostoru je isto korišćena maska koja je isto veoma brzo zafrezirana i sadnja je vršena istoga dana kada je i maska tretirana, tako da uopšte nije smetalo radnicima nikako isparenje. Ekološki je veoma dobro. Nalazimo se na polju gde je zasađen praziluk pod plastenikom i na otvorenom. Danas je 11. jun, maska je korištena pre nekih 90 dana, u predpripremi, to jest pred sadnju. Pokazala se kao izvrsna jer je ona ekološki proizvod, ne ostavlja posledice na praziluk nikakav, a meni je se pokazalo dobro zato što nemam napada ni lukove mušice, ni žičara, što mi je mnogo bitno, nema napad rovca, korenov sistem je zdrav, veoma je razvijen, tako da u suštini isplativost maske je velika. Negde otprilike bi trebalo jednom nedeljno tretirati praziluk od lukove mušice, od mušice belog luka i od tripsi. U ovom slučaju ja nisam koristio ništa, od insekticida, za folijarno prskanje. Koristio sam samo, prihranu preko lista. To je rađeno, dok insekticidi, hemijski proizvodi nisu ništa korišteni. Jer na kraju, kad ja preračunam se sa korišćenjem insekticida koji bi ja trebao da zaštiti moj praziluk od lukove mušice, od belog luka i crnog luka mušica, to su dve različite mušice, i od tripse, meni je to višestruko isplativija maska nego prskanje. I imamo
i rad koji bi se provodio u prskanju i sve, tako da je maska pokazala se veoma, veoma uspešna. To su strukovi koji se iščupaju, znači veoma teško, i pogledajte kakav je to kvaliteta struk. Znači, kompletno je zdravo lišće, da su biljke skoro sve ujednačene i sve su, znači, iste. Maska mi znači kao ekološki proizvod. Iz razloga zato što ja moj praziluk plasiram na tržište preko Novitasa za Delez, gde će da završi u Beogradu i po raznim, znači, veleprodajama će završiti, i meni se radi ispitivanje, znači, kvaliteta praziluka, da li je on ispravan za ljudsku upotrebu. Znači, da li u njemu, da li ima ostataka, hemijskih ostataka u njemu. Znači, za sada što je rađeno nema nikakvih informacija da se nešto dešava, da je štetno i tako da. Moj praziluk može da se svrsta u ekološki proizvod. Iz kojeg razloga? Znači, tretiran je sa maskom, samo protiv, znači, tih insekata koji bi trebali da se tretiraju hemijskim proizvodima, a i rađena je prihrana samo sa algama, tako da je izbegnuto bilo kako hemijsko prskanje. Pa mnogo je bitno da budu biljke iste veličine, da budu jednake zbog, znači, spremanja, jer nemamo, znači, gubitak, nemamo otpadanje. Znači, iskorišćenost je nekih 90-95% biljaka koje su zasađene po jednom aru. Korištenje maske, to treba da napomenemo, znači, nismo koristili više nikakve, znači, insekticide. S tim, velika je ušteda u novcu, velika je ušteda u radu. Trebalo bi, znači, svakih 7 dana prolaziti i prskati praziluk od insekata. A ovde sa maskom je sve to odrađeno i zaštićeno u pripremi, to jest pred sadnju. Sve je to odrađeno. Znači, ovo je jutros izvađen praziluk, je li tako? Jeste. Ovo je, znači, jutros rano spreman praziluk, čupan. Vidjeli smo već gore u plastenicima da je vađen praziluk i sada se sprema za tržište. Ja sam uradio neki ogled čisto za kuću. Koristio sam masku u jednoj maloj površini krompira, gde sam išao isto na površinu od 1 ar, sam išao kilogram maske. Na tom krompiru, znači, nema ni plamenjače, nema ni zlatice, nema ništa. U suštini, zlatica doleti na struk od krompira, ali ne polaže larvu. Jel i u krompiru išlo kilo po aru? Jeste, isto i u krompiru je išlo kilogram po aru. Da. Sa pripremom zemljišta je pre rasađivanja kartola? Priprema zemljišta pred sadnju, znači kartola, puštanje u zemlju. I išla I do kraja vegetacije niste koristili ni jedan insekticid? Ništa. Evo, još je, znači, krompir u dobrom stanju, već su plodovi veliki, krupni, znači, nema ništa, nikakve bolesti, nema ništa, znači, ali prvenstveno, znači, nema zlatice.